Ko e pungi nea whine whakahoko e taha whakakoanga ki kau taha kilokats mo e taha pulutu mai whafo. Ke lata molo tolu e tau ngātanga hua ki tau whai whakapuloa, molo tolu ko manako ke whakako e tau puhala, tālanga e tau whakaholoanga ke lata mo TV, mo whalunga hua whoki. Ko whakaholoanga nei ne whakatupe he taha whakaholoanga he kau taha UNESCO ko IPDC, ke whakako e tau puhala ke poki mo te pau ki tau ata, po ke whakaholoanga, tau puhala ke whakaonga tau koloa ki tālanga ki tau ata nei mo whalu whoki. Pehe puloto ko Gary Foster, ko e tau whakaholanga tālanga ata ki whanga. Ko e ngahua ki hawhia osi, e tau tangata ko ngahua ki taha e whakaholanga. Ke mailonga ko hei ngoa e tau mena hako ki tause, ko hoi ka tause, mo ko hei ngoa e tau mena ki tause aki. Ko he kui whoki he whatu whana ko li lifu ko Esther Pavihi, pehe a ia he hana whakamatalanga. Ko e whakatu whana manako ke whakahoho mo e whakamalikisi ki mua e tau ngahua ki tau pasinisi ki whafo. Si ko e tau pasinisi ki tunga ia ha kilokats, mi tau ki lahi ke tūmau ke whai whakaholanga ke asi hake e tau puhala ngahua ke tau puhala tālanga he tau whakaholoanga whakapuloa. Ko e whakakoanga nei, amana ki ke whakausi am tahi koe whahitapa.